Yes, nongere nguhe ikaze kuri Kigali Sport as usual. Ndacyari Fredizo nkaba je nko drivinga mu makuru aremereye cyane azamuka, ariko by the way munyemerere uyu munsi ariko mbitware mu buryo buri special. Ndashaka kubacangamo abari uyu munsi, ndashaka kuganira n'abantu mukunda shampiyona y'Ubwongereza, barimo bakunda ikipe ya Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea, City, the Citizens. Ayo yose ndashaka ko mu gihe turi kwitegura kwinjira muri Mercato banze mbahereze overview, ishusho ngari y'icyo buri kipe iri gutegura iri no gupanga kigomba kuzashingirwaho tugira ibyo tuzitegaho muri sezo itaha y'imikino, mbere ko shampiyona itangira, mbere ko isoko amakipe atangira kwinjiramo abakinnyi. Ubundi ni hakeneye gushyira abakinnyi bari kuganiriza abande. Ako ni ko kantu nshaka kudrivingamo kari special, so special. Mujane kwa Michael Carrick ni biki we na Christopher Vivier na Justin Wilcox bari gupanga, bamaze gukora iki, nabaye bakinnyi bagezeho. Simbuke nikoze mu baturanyi Enzo Maresca bigeze hewe, ubundi arakutangira akazi ryari. Maresca abakinnyi bimeze biti mu kibuga, niba ndakeneye, niba ndashaka gukomezanya nabo, aho ngaho ndahava nsimbukira Masaside kwa Liverpool. Andoni Irayola ese we bimeze bite ko Siroti yarahashye pe, arahaha pe, hafi miliyoni zirenga 300 ku isoko, ariko umusaruro mwarawubonye. Icyavuyemo nukumumenesha arirukanwa. We nicyo afite akakanya, nicyo afite mu ikipe ashaka kubakiraho. Ese hari icyo nenga ubuyobozi bwa Liverpool undi mukinnyi akeneye, nawe ndamureba. Nikoze kwa Xabi Alonso, ubutoza mushya muri Premier League, yayiciyemo ari umukinnyi atwara na Champions League na Liverpool 2005. Iyi shampiyona ngiye kuyigarukamo aje nk'umutoza wa Chelsea the Blues. Chelsea yo bimeze biti, ndahava simbukira ubwo namwe muragenda mumbwira kwa Tottenham kwa Deserbi tugereyo naho turebe ngo bimeze biti. Tujye kwa Newcastle kwa Eddie Howe, we nakaye gashya afite, ariko umukunzi wa Arsenal atandewe yakambije gahanga. Naho ndasimbukira yo kwa Arteta, arashaka gukora amateka nyuma yo gutwara igikombe nyuma y'imyaka 22, byibura akayihereza nk'ibindi nka 5 byiza mu myaka nk'itaratiri imbere cyangwa irindwi. We bimeze bite n'uwe mugambi bari gucura i Londres, majyaruguru i Londres kwa The Gunners. Ayo makipe yose ngiye gukubitira ko bita special round up ya makipe n'abatoza wayo na gahunda bafite. Ubwo se rero nyemera ngushimire we wa subscribinze tuba twanabanye, tugiye no gukomezana kubana muri iyi minota igiye kuza. Wowe tamerewe fresh, ibintu bitari gucamo gake gake, gira kwizera no guhangana, utera amangumi nta wamenya rwose. Ejo byacamo, ubwo nawe byaciyemo jya wibuka n'abandi batarama, ariko bacangemo nkuko Jose yabari kugenda nanjye mu kanya ncanga mutono tugiye dutandukanye. Mutoto wakize cyane, ariko nanjye akambwira ati kuri uwo mugisha iteko yaramaye, nanjye ndareba ukuntu nkugenza, sibyo se? Ubwo rero twagiye ndahera mu ikipe ya Manchester United, nta gutsinda cyane, aho ngiye kubanza kubanyuzamo muri Michael Carrick imeze bite na Justin Wilcox bari gupanga iki. Manchester United nko mubizi, uwa mbere we bisa nkaho byamaze kurangira ni Ederson, umuya Brazil wakinaga ikipe ya Atalanta kuri 38 z'amapaundi, araza kwinjiramo. Uyu nguyu akaza mu mujyi kuvuga ati hari benshi bakina hagati mu kibuga bagiye gusohoka, barimo Casemiro na Manuel Ugarte. Rero kuri nimero 3 dukeneye abakaseri byibura babiri. Uwa mbere yinjiyemo ni Ederson, ariko bishoboka hari n'undi ushobora kuzinjira ugomba kuzaza gusimbura Casemiro, kuko Ederson abarwa nk'umusimbura wa Manuel Ugarte. Muri abo rero hajemo izina Elliot Anderson, ariko Man U kugira ngo imutsinde birasaba guteragura inzu bipfunsi bakamenagura bank, bagatanga amafaranga y'umurengera kugira ngo bamukure ikipe ya Nottingham Forest ishaka amafaranga arenga miliyoni 100. Man City yari anakomanze ariko ibona byanze, hananiwe Man City, Man irahabasha. Uwo niwe bayatekerezagaho, ariko siyo gusa kuko n'abarimo Tonali bavugwamo, Abaleba n'abandi benshi, ariko umusimbura Casemiro we agomba kwinjiramo wundi utari Ederson. Siyo gusa hagati mu kibuga United n'ahantu ishyize imbaraga nyinshi cyane nyuma y'uko zitambutse bubatse mu busatirizi, akakanya bashaka kubaka hagati mu kibuga. Matheus Fernandes w'ikipe ya West Ham ari mu bakinnyi batekerezwaho, Alex Scott w'ikipe ya Bournemouth ari mu bakinnyi batekerezwaho. Ababiri bari hejuru ku rutonde mubaza gutanga umusada noneho kuri nimero 8 na nimero 10. United tuvuze kubaka hagati mu kibuga, hari amazina menshi agarukwamo nk'abasimbura ba Casemiro na Ugarte, ariko United nubwo ikeneye kugura nimero 6
kubaka kuri gatandatu no ku munani no ku 10 bakeneye abakinnyi. Ni imyanya United akakanye bagiye kwara mediateri ifite basanga afite Bruno Fernandes na Kobbie Mainoo gusa tutabariyemo abana baba baravuye mu kipe y'abakiri bato bazamurwa ba Tyler Fletcher na bitwa ba Jack Fletcher ntago hano turi kubaramo turabara senior players. Rero Bruno baravuga bati Alex Scott w'ikipe ya Bournemouth yaza akamusimbura we ariko akanaza Matheus Fernandes waza guhereza umusada Kobbie Mainoo ariko anafite ubushobozi bwo gukina ku 10. Abo bakaba abakinnyi babiri bandi United ifite bari hejuru ku rutonde itekereza kuba yazasinyisha bombi. Baje gutanga umusada kwande kwa Kobbie Mainoo na Bruno Fernandes hakiyongeraho ubwo nimero 6 indiza gufatanya na Ederson. United ikaba yubatse hagati mu kibuga inde myanya ikaza nyuma. Iyo myanya yindi rero iza nyuma igenda ivugwa harimo ku ruhande rw'ibumoso kuri 3 aho Man U yamaze gushyira amaso kuri Lewis Hall w'ikipe ya Newcastle ariko kuri option ya kabiri akagira Anthony Robinson w'ikipe ya Fulham nawe batekerezamo umwe muri bo wazaza agafatanya na Luke Shaw uri mu mwaka we wa nyuma w'amasezerano. Buriya Luke Shaw agiye kwinjira mu mwaka we wa nyuma w'amasezerano ari Old Trafford nyuma y'imyaka 13 ayijemo 2011 na 2012 ava muri Southampton gutyo. Nabari mu bakinnyi bake basigaye muri United buriya baziho hamwe mu mayeri na mataktike n'amagambo ya Moses Alex Ferguson. Ahandi hantu rero Manchester United akakanya ikiri kureba igomba gushyiraho umucyo ni kubijyanye n'ahazaza Marcus Rashford wagomba gusinyishwa na FC Barcelona atanzwe $23 ariko Barcelona yizanira Anthony Gordon. Ravuga ko nanubi kiri gusaba kipe Monaco bahereza Rashford nk'inizanyo ariko nanone nkwibutsa ko azaza ha Rashford muri Barca hashingiye kuri rutayizamu zinjira nibiki bazamutangaho ibizasaguka nibyo bashobora guhereza Mane. Barca irajwe inshinga na rutayizamu kuruta situation ya Marcus Rashford kuko kujyanye no mu mande Gordon yamaze kwinjiramo bacyafite ba Rafinha bacyafite ba Lamine Yamal ba Fermin Lopez na ba Ferran Torres. Kavuga ati rutayizamu niwe wihutirwa nitumubona utwo tuzasagura nitwo tuzagushyiraho Rashford ube wakongera kutubera umukinnyi. Ahandi hano muri Manchester United bagomba gushyiraho umucyo n'ibijyanye na rutayizamu Joshua Zirkize gusohoka kwe kuzafungurira umwanya undi mukinnyi uzinjira mu kipe ya Manchester United by'umwihariko nka rutayizamu. Michael Carrick abona Benjamin Sesko ari we rutayizamu wenyine akakanya afite ku mwanya wa nimero 9 abandi bahakina ba Mbeumo bakunya n'ugwengekwa. Akavuga ati ariko kugira ngo azinje muri rutayizamu bizajyana n'isoka rya Joshua Zirkize. Abakinnyi United yari yatangiye gutekerezaho ashaka kuba bakinjira kuri rutayizamu abenshi harimo umutara mutini kipe ya Lille witwa Fernando wo mu Birigi yaranamuga mu kipe y'Igihugu y'Ababirigi mu mukurikire rutayizamu bamutekerezaho ariko akinjama ruko Zirkize yasohotse. Muri make kujya Man yinjiza rutayizamu bizasaba ko Joshua Zirkize abanza kubonerwa umuguzi. Ikiza kirimo nuko nabari gusaba ashaka gusohoka ashaka kugira ikipe yerekezamo. Ahandi hano United ishobora gutungurana igashyiramo umukinnyi ku kijyanye na wing by'umwihariko uruhande rw'ibumoso usatira kwa Matheus Cunha. Umukinnyi bahafite ujye uhagerageza ni Patrick Dorgu kandi Dorgu ntago ari left winger sanzwe kina gatatu ariko bijyanye n'uri ari kwitwara why not bamutekerezaho. Bituma United yisanga ku isoko ry'amazina arimo Iliman Ndiaye wa Everton twaganireho na Yan Diomande w'ikipe ya Leipzig bakaba bakinnyi United itekereza batanga umusada mu mande ariko bizajyana n'ubushobozi bafite ku isoko n'indi myanya ko bagiye bayihahiraho kuko nabigarutseho nabishimangire priority ahihutirwa ni hagati mu kibuga hakabiri akaza kuri 3 ahakane hakaza kuri rutayizamu bijyana no gusoka kwa Joshua Zirkize umuwinga kazamo ibyo bindi byamaze gukemuka nibwo wenda bazamujyaho cyane ko n'abawinga benshi bari kuvugwa basa nk'abahenze ku isoko. Aho rero United ngayo nguko akonaka overview kugwereza ishusho ngari y'icyo muri ikipe bashobora kuba barimo gutegura. Hanyuma nambukire sasa hari mu baturanyi hari Masa Saidi hari Londres ama ekipe menshi mu mbwirano mbanza gusimbukira munyemerere mbete banza nce mu ikipe ya Arsenal nk'ikipe itwaye igikombe nayo eka mbanze ngira icyo mbababwiraho gatoya. Arsenal bimeze bite? Arsenal ikintu cyambere ugomba kumenya nuko bashaka kongera gushora amafaranga menshi bashyira imbaraga muri 11 babanzamo n'abasimbura babo ku buryo bagaruka bongera kujurira kuri iki gikombe bazakomereze aho bari baragereje. Barahera mu kubaka 11 ba mbere bakomeye babanzamo ntago baranyurwa babona hari utuntu tutarasobanuka muri bari 11 babanzamo by'umwihariko ku ruhande rw'ibumoso usatira no hagati mu kibuga niyo myanya Arsenal
yashyize imbere muri iri soko. Ahandi wenda izajya ihongera imbaraga bijyanye n'abakinnyi bashobora kuba basohokamo. Iragerageza iringaniza ibitabo byabo by'ubukungu. Ahambere Arsenal ishaka gushyira imbaraga by'umwihariko ni kubijyanye na rutahizamu ku 9. Bamaze igihe barashimye bifuza basenga ko Julian Alvarez rutahizamu wa Atletico Madrid yabakinira, ariko Atletico yamaze kutwereka imenyetso ko kumusohora muri ikipe atari akazi kazoroha. Barcelona ibyo yamaze kubisegongeraho. Real Madrid iherutse no kwita mu mugozi itanga miliyoni 150 z'amayero barayanga, bivuga ko Barca nayo ntabwo izajya munsi yayo ngo bayimuhe, cyangwa ni keretse yishyuye release cause miliyoni 500. Ibyo bituma ikipe ya Arsenal igenda bigura intege kuri uwo mwanya, ariko iracyafite Kai Havertz na Victor Gyökeres, ariko bakifuza gusinyisha umutaramu witwa Julian Alvarez. Undi mwanya nuko nari nabikomoje ni ku ruhande rw'ibumoso usatira left winger. Arsenal iri serious cyane ku mukinnyi wa Aston Villa witwa Morgan Rogers. We aracyafite imbere ye igikombe cy'izaravuga ati nisoza nibwo nzajya mu bijyanye n'ahazazanjye, ariko ni umukinnyi Arsenal iri gukurikira mu buryo buri so serious, mu buryo buremereye, concrete interest, uburyo bufatika iramwifuza. Situation tuzajya tugenda tuyigariraho gake. Arsenal bikerekana ko kuri ruhande rw'ibumoso bayifuza umukinnyi cyane, bari bagerageje kuri Anthony Gordon Barcelona birangiye batega papu, banarenga urwego rwo kwipanga baritereka bajya mu kipe Paris Saint-Germain bakomaga kuri Kvicha Kvaratskhelia. Arsenal yaramwifuje, arabwira ati mwe muretse Paris Saint-Germain iracyamukeneye. Aravuga ati biranze, Anthony Gordon biranze, Kvicha Kvaratskhelia biranze, ubu amaso nabo bayashyize ku mukinnyi witwa Yann Diomande wa Leipzig na Bradley Barcola. Paris Saint-Germain aza kubwira ko iyi sezo bashobora gutandukana. Nundi musore ukina ikipe ya Eintracht Frankfurt witwa Jean-Matteo Bahoya, winzamuganira mu buryo buri special, winga hatari nawe ateye ubwoba, ndetse n'umwana w'ikipe ya Bayern Munich witwa Junior Erklupi. Abo bakaba winga bangaye ngarutseho batanu Arsenal itekereza ho: Jean-Matteo Bahoya, Junior Erklupi, Yann Diomande, Bradley Barcola, baniyongeraho Morgan Rogers. Abo batanu hanyuma babiri bo bamaze kuvamo barimo Kvicha Kvaratskhelia ndetse na Anthony Gordon. Kukijyanye na wingi nuko Arsenal imeze. Ubwo muri attaque n'impande muri 11 babanzamo no hanu bashaka kubanza gutyaza, abasimbura bakaza nyuma. Hanyuma ndi mwana babwiye n'ikijyanye n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga. Arsenal iri so serious ku bakinnyi babiri barimo Elliot Anderson na Sandro Tonali. Kuri Elliot Anderson bisaga amakipe y'i Manchester yashyizemo imbaraga, ariko Arsenal ikipe rero ndavuga ati twebwe reka turebe kuri Tonali ngo bimeze bite. Adam Wharton akaza ku rutonde rw'abakinnyi Arsenal yakifuza ari hagati mu kibuga, kuko bakeneye umuntu uza gufatanya na Zubimendi, umuntu uza gafatanya nawe hari ahantu kuri nimero 6 baherekanye iminota kandi ufite tara wa province. Hakavuga rero batatu Sandro Tonali, Anderson na Adam Wharton, ariko hatunguranye izina ry'umwana witwa Ayoub Wadi mu ikipe y'igihugu ya Maroc ukina ikipe ya Lille. Abo twamenyekanye ni situation dasobanuye neza. Andreas Berta Dira yigeze kure, yatanze miliyoni 60 za mbere, Lille irazanga, irifuza miliyoni 70. Uyu mwana ashobora kuba ari we wakinjira. Kuko Arsenal kubona kuri Sandro Tonali na Elliot Anderson bahenze ukabona byagorana ko yabinjiza. Rero aka kanya ubwo amazina abiri navuga ko kuri 6 Arsenal isiganyeho ni Adam Wharton n'umwana witwa Ayoub Wadi w'umunyamaroc imyaka 18, ariko bisa nkaho Berta Dira agiye kwisoza pe. Liverpool ni irifuza n'umwana, ariko kwa Arsenal baracyashyizemo imbaraga. Ahandi hantu rero mu yindi myanya itandukanye Arsenal wenda mu gutungurana kugira ngo tubone hari ahandi sinyesha bizaba bijyana n'umukinnyi usohotse. Ahandi ni muva za gatatu mwizamu Kepa arasohoka nibwo bari bujye ku muzamu, Skelly nasohoka nibwo bari bujye kuri nimero 3 umusore witwa Nathan Elban bashakaga, ariko Bayern yamaze gusoza deal. Kuri kabiri kugira ngo binjize birasaba gusohoka k'umukinnyi. Umutima wa defense kugira ngo binjize birasaba ko ari undi busohoka. Iyo myanya yindi nagarutseho hagati mu kibuga nimero 6 rutahizamu umuwinga wo kurande rw'umoso niho hana Arsenal ishyize imbaraga ku buryo Bukayo Saka na Madueke bo birahagije. Morgan Rogers agatekerezwamo nk'umuntu waza gukina ku ruhande ariko anakina ku 10. Arsenal muri ho mu buryo buri serious. Muri Arsenal nguko situation uko imeze, munyemerere nk'umusirimu ugira ute nambuke unagiye. Arsenal sinyidoze mitenja mu baturanyi Chelsea the Blues. Xabi Alonso ni cyari gutegura we bimeze bite? Niki ukwiye kumwitegaho muri iri soko? Muri Chelsea umutoza mushya barashaka kumwakira ikipe ikomeye,
yahangana muri Premier League ariko arabizi ko batazakina Champions League, bazaba bari kubaka ikipe yo kureba ko yazabona qualification yo gukina Champions League muri sezitaha. Ikipe iraza kuba yiyubakiye ku mpano zidasanzwe, tala zo ku rwego rw'ejo, ariko zifite akantu kiyongera kandi wongeyeho kitwa character, imyifato, iminkuntu yitwara n'imitekerereze. Ni ikintu Chelsea ngiri bugenda mu bakinyi iri bwinjizeho. Ndakubakira aka kantu ejo bundi Chelsea imaze imyaka nk'itatu iri mu mushinga wo kuzana tala yose idasanzwe ariko ikiri nto mu myaka, aho bavuga ko ubufaze bagiye kwinjiramo ya 50% kare gasigaye ka recruitment bagiye gukora iri bushingiye ku bakinyi bamaze gukura, abakinyi ba province baje kubakira kuri za tala bamaze imyaka bagura kugira ngo ibe yahangana. The Blues sasa izo tala ngo ni zihe kuko bamaze kuzikusanya nyinshi, uko Benham ni nyinshi. Ahantu hambere rero bari buze kuza gushyira imbaraga ni mwizama, hakabe ni mutima defense, gatatu ni hagati mu kibuga, ahakane ni ku ruhande rw'ibumoso usatira. Iyo niyo myanya Chelsea igiye gushyiramo imbaraga ku isoko. Izamu, mutima defense, hagati mu kibuga umukaseri cyangwa se umuntu wakina nimero 8 no ku left winger, indi myanya nayo izashingira kuza bazasohoka na za opportunity zizana ku isoko. Arsenal nkuko nayigarutseho na Chelsea iri serious kuri Morgan Rogers, aya makipe y'Irondire ari bwumvane agatuza ku kandi mu gushakira businyishe umutara witwa Morgan Rogers. Ukarabira makipe y'Irondire, Arsenal na Chelsea imwe muri yo ishobora kuza kumutsindira. Bijyana na wa mwanya nagarutseho w'iruhande rw'ubumoso usatira, ibumoso usatira, ariko umutara mukaba yakina no ku 10. Ahakabe nagarutseho ni mwizamu. Chelsea ngaho yagikemuye. Hari umwana bafite wakinaga mu kipe ya Strasbourg witwa Mike Penders, aje guhangana na Robert Sanchez hariya mwizamu. Ntibizagutungura Robert Sanchez agiye kuri bench kabona mwizamu haje umwana yitwa Mike Penders, ateye ubwoba, ni umuhanga cyane. Muri wa mujyo hagati mu kibuga Chelsea yashimye Adam Wharton ikipe ya Crystal Palace. Ifite ariko ikibazo n'ubwoba ku mukinnyi witwa Enzo Fernandez. Madrid yifuza nawe atangaje ko yakishimira gukina muri Madrid, ariko Chelsea ntishaka kugira ute kumugurisha. Ariko nkuko mubizi business y'umupira w'amaguru, ikipe ijigagwereza amafaranga menshi, umukinnyi avuga ati ndashaka kugenda, wakora ikisi uricara ugatuza ukavuga ati nakundi igendere. Aho rero niho hantu hashobora kuzazama akantu ka kope Chelsea atakaza Enzo ikaba yarema isoko ry'undi mukinnyi, ariko baracyari kuri Enzo kuri Adam Wharton, bavuga bati twamutekerezaho Enzo ari uko agiye. Naho mundi turacyafite abakinnyi barimo Bakaisedo, kira gisuka cyacu kiracyari tayari, Romeo Lavia aracyari tayari, abageragiza bagasunika kuri uyu mwana w'umunya Brazil nawe umuhanga ukina hagati mu kibuga, kazina kataza kugenda wavuye muri Strasbourg ari na kapiteni wabo. Ubona hamwe mu ikipe y'igihugu ya Brazil, w'umuhanga pe. Kazina kagiye ubwo babyibuka muraza kuza kunyibutsa muri comment section hasi n'uruganiriro tujye tuganira umunya Brazil. Kagiye rwose pe, umuhungu aranyihisha agiye mu mfuruka z'uruhanga, anyihisha mu kabongo shinyo mu bwongo we katwe tumwihoreye. Ubwo muri Chelsea bijyana no hagati mu kibuga Wharton aratekerezwaho, ariko bizajyana n'isohoka rya Enzo. Hanyuma handi hantu nkuko nababwiye mu bwugarizi naho na hantu Chelsea ishyize umutima cyane. Ku ruhande rw'ibumoso Marco Kurera nkuko mubizi Real Madrid yamaze gusoza deal. Ubu Jaurere hato ni uri buze kuba afata inshingano agiye gustepinga up afate gatatu ya Chelsea ibyimbe, ariko ngarashakirwa undi mu left back nawe uri buze kuza kumufasha w'umuhanga ukiri muto mu myaka, ariko Jaurere hato Chelsea nigiye kugenderaho. Hanyuma ku kijyanye na wing uri impamvu Chelsea idashyiramo imbaraga nyinshi cyane, hari umwana bari barapapuye Manchester United yitwa Giovanni Kwenda wakinaga muri Sporting, hatari mu yakirane yombi muri Premier League igiye kwinjiramo, nawe ari buze kuza kubatangira na pre-season n'abasore ikipe ya Chelsea. Umutoza Alonso amwasesinge. Hanyuma ku kijyanye n'abibaza kuri rutayizamu ngo bimeze bite, Chelsea buriya ifite abarutayizamu babiri bagiye kwinjira muri ikipe ya Chelsea. Nicholas Jackson ntizanye mu ikipe ya Bayern, bamaze kumunenga ntago bamushimye, aragaruka muri Chelsea. Hakaza umwana witwa Emmanuel Emega wakinaga muri Strasbourg, nawe ni rutayizamu ari mu bakinnyi bakiri bato mu Faransa bari gupeza, nawe arinjira muri Premier League. Ibyo bivuze ko umuntu witwa Liam Delap ashobora kwisanga yasohotse, kuko yibaho Pedro Chelsea yavuze ko atagurishwa. Barisa ashatse gushimashamo bakubitinja baravuga ati cira birarura ntago bikunda. Rumutara murero nawe witwa Liam Delap ashaka kwisanga yasohotse muri Chelsea. Hanyuma ibijyanye n'indi myanya ngo uyu mugabo witwa Xabi Alonso amaze kwemererwa kuzagira ijambo kwa kinyinja n'abasohoka, ari buzagira abatoza, wenda hari bubona karuporo avuga ati amusohoremo. Ariko mu gihe atari yatangiye gukora ibyo bintu, iyo myanya ngarutseho no hano Chelsea ishyize umutima no mu mutima wa defense, amazina yo havugwa
ni menshi, ariko dushaka kubona umwaxiyare nawe yinjiramo. Ubwo munyemerere The Blues nyinira aho ngaho. Hari utanyuzwe se kuri Chelsea, mukunzi wa Chelsea utanyuzwe aho ngaho, iko bizagenda bizamuka gake gake. Nabwe karaka overview nakantu ko kora so gato kugira ngo ugira ishusho wenda ngari eka mvuge gutya, ariko mu buryo buhinahinye y'iki kipe ishobora gukora muri impeshyi kubijyanye n'isoko. Simbukiri Masaside sasa mu kipe ya Liverpool Londres, kambe mpayini aho ngaho wenda nshobora kugaruka nyura muri Tottenham nkubita nanzi kansoza. Liverpool yo bimeze bite? Umutoza mushya Andoni Iraola bashaka kumuhereza backup yose ishoboka kugira ngo yubake ikipe yakongera guhanganira igikombe ikaba yagitwara, nawe akaba yakora amateka nka yose Rote yakoze sezo ya mbere atwara igikombe. Andoni Iraola nawe barashaka kumwakira ikipe, ariko challenge ya mbere bafite no gushaka umusimbura wa Mohamed Salah. Aba winga bari gutekerezo ni Diomande w'imyaka 19 mu Cote d'Ivoire namugarutseho, biteguye gutanga miliyoni nyinshi pe kugira ngo uyu musore bamwinjemo bamukure muri Leipzig. Liverpool niyo isa nkaho iyoboye kuri umuvandimwe witwa Diomande. Impamvu Diomande aza nk'izina riremereye cyane Liverpool yishanya na Andoni Iraola bumvikana ko bagiye gushaka umukinnyi uca ku mpande ariko ufite ubushobozi bwo gukina ku myanya irenze umwe. Barashaka gusinyisha abakinnyi bafite ikintu cya versatility, batanga ibisubizo byinshi. Ko navuga ati twagize attaque itaratubaniye ariko tudashidikanya ikomeye. Alexander Isaac babugoye critique, n'abakinnyi bakomeye ariko imvune wenda zagiye ziba shegesha. Ati rero bagarutse nka Alexander Isaac nahoze mbona wari gufasha Swede aterekamo golazo n'ama assist atanga, kabati na critique ari tayari. Twazana umuwingo ufite ubushobozi bwo gukina ku myanya irenze umwe, Rio Ngumoha mu kipe y'igihugu y'Abongereza. Babyibuka Thomas Tuchel yakoze agashyamagara ikipe y'igihugu azakoresha mu gikombe cy'isi, kanarenzaho impano z'abakinnyi bagera kuri 4 babana bakiri bato n'abafite potential, barimo Alex Scott Ishaka, barimo Rio Ngumoha wa Liverpool, barimo Ethan Nwaneri ikipe ya Arsenal. Ravuga ati mubanza na abana ngene bahereza iminota gake gake mu kipe y'igihugu. Hani imikino ya gishuti bakinye inyuma y'amarido, utari wabaye a week nta bafana. Abana benshi bagiye banabona iminota akavuga ati rero nzagenda bakurizamo gake gake. Rero bavuga bati umuntu nkari Ngumoha Tuchel atekereza gutyo, nawe twajya komeza kumukuza tumushakira iminota agafatanya no Diomande. Rero kuri Diomande Liverpool is serious kuri uyu musore mu buryo budasanzwe. Ahandi hantu Liverpool Andoni Iraola bashaka kumukorera cyangwa se bashobora gutungana agakora kope ni ku right back. Conor Bradley yagize ikibazo cy'imvune mu ivi mu kwa mbere, bivuze ko kugaruka kwe barabishidikanyaho. Undi mukinnyi wari warasinyishije muri Sama witwa y'umuholandi witwa Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong nawe ntabwo yerekanye ko umwanya nyine ari uwe, avuga ati nta muntu hano wazanga Amerika. Bitangaje no ko Conor Bradley ashobora kugaruka akaba yanamuhirika. Hakiyongeraho Joe Gomez ahazaze yasa nkaho nawe atarajyaho umucyo, uretse ko nyine ndi bubigaruka ari gutekereza umutima wa defense cyane kuruta kuri kabiri. Kabati kuri kabiri Liverpool to exploring ama opportunities, hari bo babonye ko kushoboka bamwinjizamo. Umutima wa defense Liverpool na ahantu naho hashobora kuba arimo kuhwe kamvuge gutyo, kuko Ibrahima Konate arasohotse kandi ari umukinnyi wabafashaga. Ariko kuri Liverpool ngo nta gitekerezo bafite cyo kugura myugariro w'umutima wa defense. No, hari umwana bakuye muri Rennes bamuguze miliyoni 60 z'amapaundi yitwa Jeremy Jacket. Bamuguze mu kwa mbere bamurekera mu Faransa kugira ngo aza joining muri Sama. Rero hakiyongeraho Giovanni Leon bari barakuye muri Parma, rero yagize imvune ya AC nawe uri gukira. Kabato babiri kongera Virgil van Dijk bazakora ubutatu bwiza mu mutima wa defense. Hariho na itangarukira kuri Joe Gomez bivuga ko nawe bazamugumisha umuntu wazajya atanga mu mutima wa defense no kuri kabiri byibura byisezo cyangwa se byo kugeza mu kwezi kwa mbere ande nawe bamugurisha. Aho rero kuri Liverpool mu bwugarizi nuko bimeze. Ibumoso ku mu left back Liverpool isotse itandukanye na Andrew Robertson yigire mu kipe ya Tottenham Hotspur. Hano hari ahantu hari icyuho ko Kerkezi twamaze kubona ko yego yari yarabaye mwiza muri Bournemouth, ariko muri Liverpool ntabwo yahise atanga umusakuru bari bamwiteze. Baravuga ati turongera tumutera turebe ko yazawenda kora season nziza, season ya mbere isa nk'iyamugoye mu kuntu ujyana ikipe nkuru. Ibyo bituma rero Liverpool ititumiza myugara wabo bakinaga mu kipe ya Roma, Curtis Jones, Tsimikas, Tsimikas cyakinaga ibumoso kuri gatatu nacyo bamaze kugitumizaho, ari buze kuza kubafatanya n'umuntu witwa Milos Kerkez kuri gatatu. Hanyuma andi makuru meza ahari nuko ikipe ya Liverpool hari abana babiri bari bamaze kugenda, barimo Harvey Elliott waragiye mu kipe ya Aston Villa. Muri Villa bamvikana ko ari imikino runaka azakina kugira bamugure mu buryo buri permanent, bari baramutije ariko Villa inayimwima nkana
iyo mikino kujya batazishyura amafaranga rero barumvikanye na Liverpool rero ngaragaruka muri Liverpool na Curtis Jones watekerezaga gusohoka akajya mu Butaliyani nyuma yo kwinjira kwa Andoni Raiola yamuganije mubwira ko ari ikizere amufitiye yamuhereza iminota bitandukanye n'ibyo Slot yamukoreshaga byo kumwengeka kuri kabiri kavuga ati rero hano nshobora kuguhereza iminota rero Harvey Elliott na Curtis Jones bari mu bakinnyi bashobora kongera kuba reintegrated mu ikipe ya Liverpool ko byashobokaga Elliott we yaranagiye hanyuma kuri Curtis Jones nawe byashoboka kugenda ariko biravuga ko bashobora kuba baguma muri ikipe ya Liverpool undi mwanya rero komeye Liverpool iri gutekerezaho ni hagati mu kibuga Gravenberch baramushima urwego rwe ni impeccable ariko we ku mwanya ntagahagije ari umwe bari gushaka umukinnyi w'ikina gatandatu waza akinjama ariyo mpamvu mwagiye mwumva Liverpool ihuzwa na za nimero gatandatu cyane rero neho ni umwanya bafite bagomba kuzagira akantu bakoraho Merseyside Liverpool kamitse nyevaho ndakeka iyo overview ihagije kuri yo cyo wayitegaho ku isoko simbukire kwa Enzo Maresca mu ikipe ya Manchester City ngo bimeze bite Maresca ni umugabo mu ikipe ya Manchester City bachaka kubakira mega project agakorera mu ngata umutoza Pep Guardiola wanamaze nawe kumusasira urubuga rwose yamukubura imbuga asaba abafana ikipe ya Manchester City kuzamwihanganira naho bizabiri kumugora bazagira ku kantu ka patience aho rero bashaka guhera ni hagati mu kibuga Rodri imyaka iri kwegera imbere Kovacic imyaka iri kwegera imbere Tijani Rangers nari gutanga umusaruro nko wari bamwitezemo Nico Gonzalez nawe harimo akantu ko kwaye baravuga ati yari hagati mu kibuga n'ahantu tugomba guhera ariyo mpamvu bakoze igishoboka cyose bakanatanga akavuga reka amafaranga kanega miliyoni 100 muri Nottingham Forest kugira ngo bazane Elliot Anderson ariko Nottingham ikakaza ikavuga ati Liverpool yatanze 125 kuri Alexander Isak mukora muri Newcastle izisa nka zira natwe nitwe dushaka kugira mukure Elliot Anderson hano rero bikavuga ko still equipe ya Manchester City irakora igishoboka cyose kugira injije mu mediateur cyane Elliot Anderson bakiriho na Tonali bagitekerezaho ahandi hano bafite impungenge bashaka kongera imbaraga mu ikipe ya Manchester City ni ku myanya igera kuri ibiri yongera hundi umwe n'igice ni imyanya 2 n'igice kuri kabiri kuri attaque ndetse no kuri wing mere kuri rutayizamu ikipe ya Manchester City irashaka kuzana umuntu ufatanya na Erling Braut Haaland hariya ku 9 bamaze gushima El Junior Klopp agasari gakina ikipe ya Bournemouth murabizi neza ko gakina ku 9 isize atsinze ibitego 13 yavuye mu Bufaransa ari umwe mu bakinnyi bagize saison nziza atsinze ibitego birenga 20 Bournemouth no wamenya hano yamwibye ibiramuzanye rero akavuga ati ngo twazanye Julian Alvarez agafatanya na Haaland turazana umuntu witwa El Junior Klopp afatanya na Haaland Marimoshi urwego rwe ntago rushimwa mu mande bashimye ya Diomande baravuga bati nawe yazamo ariko hari competition ko yandi equipe kandi yanamwereka kamukeneye cyane ku Rutko City mukeneye mu mande kuko cyafite abantu nka Badoku na Basemenyo kavuga ati rero kuri yandi Diomande sinzi ko niyo mu minota yaza kayibona kandi ari abandi ma equipe mu buzima budasanzwe ko yatekerejweho aho kuri attaque El Klopp niwe City iriho yashizemo imbaraga nyinshi cyane nyuma ya hagati mu kibuga ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri City iravuga ati dukeneye umuntu uza agafatanya na Matheus Nunes twahengetse dukeneye umuntu ukina kabiri ikomeye uza gutesha umutwe akana challenge ga Matheus Nunes amazina avugwa nabiri mu Buholandi hari umusore ukina Feyenoord witwa Gvardiol Reed bari kumutekerezaho muri Newcastle akaza Tino Livramento amaze n'igihe birukankaho nawe ushobora no kubaza muri City abo bakinyi babiri Tino Livramento Gvardiol Reed hazavamo umwe uza muri City kuri kabiri hanyuma mwizamu kuntu bimeze bari gushaka mu backup w'umugabo witwa Gianluigi Donnarumma kuko umuntu witwa James Trafford ari gukomanga aravuga ati nkeneye kujya hano mbanzamo kugira ngo mu kipe y'igihugu yacu y'Ubwongereza nje nzabe umusimbura wa Jordan Pickford wamaze gukora mu myaka uyu ni umusore ufite tara yavuye muri Bangladesh dikanye waje muri City kumuzamu wa mbere ariko yakoze dukosa duto cya kintu njagarukaho cya opportunity amahirwe yizana ku isoko Man City yisanga ku isoko ari umuzamu nka Donnarumma kope bayikoze mu gihe gito gishoboka bisanga bazanye umuzamu bamuzanira hundi nawe bose bari babizemo ko ari we waba nimero ya mbere akakora amakosa hazana Donnarumma ahita nyina siringa aramugata umwanya wa mbere ninjye ugomba kuba nimero ya mbere kandi nawe aracyari muto mu myaka rero bivuga ko James Trafford ashobora kuba yasohoka rero City gusohoka kwe bizabategeka guhita bajya gushaka umuramplacement umusimbura aho rero ariho isanga yageze ku isoko ry'umuzamu City dossier nyifungiraho uyu James Trafford ni mungaruko komita nsimbukira muri Newcastle mu minota 2 Newcastle kumutekerezaho nk'umuntu wazaza akaba nimero ya mbere ko arabizi ko muri City bitoroshye iyi City ya AD Ho iyi Newcastle ya AD Ho byiteze ko nayo ishobora kuzinjama abakinnyi hagati ya 3 n'icumi bashya abenshi cyane
bazaza ari abaje kuyifasha kugira ngo izarebe ko yazakina imikino ya UEFA Champions League. Harimo umwana twahoze tuganira wa Osasuna ugiye kwinjira muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza witwa Victor uvuye mu ikipe ya Osasuna. Newcastle igeze kure ari buze kuza kuba Simba Anthony Gordon, bikajya n'abakinnyi bari gukina hagati kuko Sandro Tonali kunungwanwa kuba yasohoka, hakaza na benshi bagiye batandukanye barimo iyo kabiri Dino Livramento igiye yasohoka bakeneye kabiri, Lewis Hall igiye yasohoka kuri gatatu bakeneye umusimbura kuri gatatu. Muri make isoko ryinshi cyane ry'ikipe ya Newcastle riraza gushingira ku bakinnyi bayo bari busohoke. Isoko ryayo rirashingira ku bakinnyi bari busohoke, ari mpamvu twiteze umubare mwinshi w'abakinnyi bari bwinjiremo. Ngo by the kucyanye n'izamu ariko hari umusore baherutse gusinyisha kubakurikiranye nababwiye avuye mu gihugu cyo mu France yitwa Ewan Jouen, ndetse ari bwinjiremo. Bakeneye umukaseri nawe ushobora kuza kubafasha hagati mu kibuga. Mbese kuri Newcastle ni ikipe nayo turibona iko isoko rikomeye cyane, ariko yo ribu rirangiye ku bakinnyi bari buze gusohoka. Munyemere rero amakipe manini nyakamurire kuyanyuma ya Tottenham Hotspur nayo iri buvugwe cyane ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ko Roberto De Zerbi arashaka kuyubaka nako yabitangiye. Nk'umu Marco Senesi bamaze kumukura muri Bournemouth, Robertson bamaze kumukura mu ikipe ya Liverpool, abo n'abakinnyi bamaze gusoza bari mu biganiro n'ikipe ya Brighton ku musore wabo w'umuhorani witwa Jean Paul Van Hecke. Noneho kuri Van Hecke hano bakiriyemo akantu k'agatego kugira ngo bamutsindire. Iyi kipe ya Tottenham Hotspur yari ifite umukinnyi w'imyaka 19 ukina mutima wa defense w'imyaka 19 ukomeye uzi umupira, bari baratije mu ikipe ya Hamburg SV, ari muri mamyugariro beza ku mugane w'Uburayi. Uyu mutara muri buze kugaruka muri Tottenham. Rero bari mu biganiro na Brighton, yari yamubasabye kugira ngo kuko Brighton yanatanze na bid ya $30 muri Tottenham kugira ngo baheze uyu musore. Kavuga ati okay, nimba mushaka Luka Vuskovic niko uyu musore yitwa, kugira ngo tumubahe natwe muduhereze Jean Paul Van Hecke. Bari baratanze bid muri Brighton kubitinja arababwira ati wapi ntabwo byakunda. Rero biravuga ko kantu gashobora gukorwa, bamwe akabareza Luka Vuskovic imyaka 19 akabisikana Jean Paul Van Hecke akinjira mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Ibyo bijyana n'isohoka rishobora gutungurana rya Christian Romero na Mickey van de Ven, bamyugaro bari babiri ikipe ya Tottenham Hotspur yahereye mu mutima defense yubaka. Ahandi hantu rero Roberto De Zerbi ashobora kuza gushyiramo imbaraga muri Tottenham Hotspur birajyana n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga, ngo arashaka gukora uburyo bw'imikinire yo kuba abanyagitugu bakaza badictatinga tempo y'umukino. Tottenham Hotspur rero birabasaba gushaka umediateri ukaze. Baracyari ku isoko, ubwo by the way mbibutsa ko hari n'umutaramu bari baratiye mu ikipe ya Bayern Munich witwa Joao Palhinha, bari gukora uburyo bwose bushaka kugira ngo dire bayigire permanent cyane abe yaguma muri ikipe. Ubwo ni hagati mu kibuga. Ku kijyanye na wing sasa, ikipe ya Tottenham Hotspur iracyari gushaka umusimbura wa Heung-min Son. Uyu munyakura kuva yasohoka Tottenham yakandiye ku bakinnyi bakomeye ariko birangira baterwa papo. Bryan Mbeumo yagombaga kuza gukina muri ikipe ya Tottenham yagiye muri Man aranayanga kandi banamuherezaga n'amafaranga menshi. Icyo gihe bari no mu mikino ya UEFA Champions League ariko Bryan Mbeumo arabanga ajya muri Man U. Antoine Semenyo bari bamuganije kugira ngo aze ariko birangira yagire mu ikipe ya Manchester City. Ubu rero izina bafite bari kuganiriza ni Savinho w'ikipe ya Manchester City, bashaka kaza gukina muri izimane akaba yababyibura umusimbura muri za wing zabo batarabona zikomeye cyane. Rero ariko bidakuye ko bagishaka umusimbura wa Heung-min Son. Ahandi ni mwizamu ry'ikipe ya Tottenham Hotspur, Guillermo Vicario amaze iminsi ashakishwa mu ikipe ya Juventus. Juve irashaka umuzamu bari baganirije Alisson Becker ikipe ya Liverpool, baganiza uyu Guillermo Vicario ikipe ya Tottenham Hotspur. Ibyo bita bituma Tottenham yisanga ku isoko ryo gushaka umuzamu, uretse ko ari agasore bari barinjemo kitwa Anthony Kinski kari karakoza amabara mu Istanbul cyo na Atletico Madrid, ariko baracyagafitiye icyizere gashobora kuzaba nimero ya mbere, ariko Tottenham ishobora gutungurana inakora trade cyangwa se yinjizamo umuzamu mushya muri Tottenham. Rero nayo nguko nuko bimeze. Bagize saison mbi ivanzemo imvune nyinshi cyane, abakinnyi bari gukiruka imvune bashaka kubanza kwa sesinga niba bazagumana nabo cyangwa se bagatandukana nabo. Habisuma bamaze kuba bagenda kandi hagati mu kibuga nyuma kwaraza gushyiramo imbaraga, ariko scouting ya Tottenham bikorwa mu buryo budasanzwe nako nagakipe kazakorwa mo deal nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Izi za Nottingham, amakipe arimo za Sunderland, amakipe arimo ekipe nka Fulham, amakipe arimo nka za Leeds United, Ipswich, za Hull City zazamutse, Everton ya David Moyes, Crystal Palace nayo yamaze kubona umutoza mushya Pierre Sage umuhanga wari watesheje umutwe Paris Saint-Germain atoza Lens, yamaze kwinjira muri Premier League cyangwa bigeze mu mijyo ya nyuma nawe yaraze kubafata Crystal Palace. Nawe ari ko to deal Coventry
ya Frank Lampard nayo iri gukora utuntu tudasanzwe tudiri, izo diri za Brighton, za Brentford, za Bournemouth, izo zose na za Aston Villa munyemerere zo hanze ndanyizinyiramo gake gake, shaka kubahereza overview kuna amakipe by'umwihariko ari kwitegurira isoko rigiye ko rifungura vuba, icyo ugomba kwitegamo kugira ngo atazagira kigutungura. Iracyari Kigali Sport, iracyari Fredizo, bonyeka ko mine hangaha nta kosa cyangwa ibara naba nkoze, hope twagereze ku enjoyinga ibindi witeka komeza abandi dire. Hasta la vista.